Za lep početak vikenda ekipa emisije Nautika vodi vas na proslavu 50-godišnjice postojanja Ferretti Yachts koje je nedavno održano u Veneciji. Za 3 divna dana 50-godišnjica Ferretti Yachts zavela je Veneciju, bojeći nebo bojama italijanske zastave i oživljavajući ulice i kanale svojim fantastičnim brodovima i jedinstvenim i izvanrednim događajima. Posebna godišnjica uključila je vlasnike Ferretti jahti iz celog sveta u 3 dana slavljenja umetnosti, zabave i italijanske kulture u inspirativnom okruženju grada na vodi. Apsolutni protagonista bila je italijanska lepota u svim svojim oblicima, od dizajna brodova do umetničkih i arhitektonskih remek dela koje čine Veneciju muzejom na otvorenom. Proslava je započela gala večerom u Palazzo Ducale ispred Tintorettovog raja, najvećeg platna na svetu. Sa prozora palate gosti su pratili paradu Ferrettijeve flote. Drugi dan proslave otpočeo je otvaranjem vrata Arsenala u Veneciji, gde je 11 divnih jahti od 45 do 96 stopa bilo izloženo pogledima grada. Najveća atrakcija bio je Ferretti 670 koji je imao svetsku premijeru. U narednim minutima prikazujemo vam jahtu autentičnog stila Rafael 65 koja je novost na jadranskim prostorima. Motorna jahta Rafael 65 predstavlja odličan novitet brodogradilišta i za očekivati je da će u skorijoj budućnosti vrlo brzo preploviti silne milje i prezentovati se širom sveta, prikazujući svoje dobre osobine. Rafael je italijanska kompanija osnovana 2010. godine. Odlučili smo da za početak pravimo sve u Italiji. Počev od dizajna sa italijanskim stilom pa sve do proizvodnje. Ovaj elegantan brod prepoznaje se svojim oštrim pramcem gde se snažnom pramčanom statvom lagano seče vodnu površinu i precizno prati zadati kurs plovidbe. Najpre ulazimo u salonski deo koji odaje opuštajuću atmosferu. Nailazimo na pregrađen prostor zasebne kuhinje i deo za obedovanje. Nekoliko stepenika niže ulazi se u potpolublje u kojem je smeštena master kabina iz koje se pruža obostrani vidik prema spolja u nivou vodne površine. Ova 20-metarska jahta ne samo da pruža komfor za 6 osoba u 3 kabine, nego i dodatno daje ekstra plus prostranost sa dobro organizovanim delom na flybridžu i pramčanoj palubi. Pokušavamo da napravimo nešto drugačije. Želimo da na 20 metara dužine imate utisak kao da ste na super jahti i da ste na brodu dužine od bar 40 metara. Krmena terasa je pokrivena sa gornjom palubom flybridža, a za ljubitelje sunca i pogleda prema horizontu dizajneri su se pobrinuli i uradili ugaoni otvoreni pramčani kokpit gde se sa lakom nivelacijom stola brzo dobija velika površina za sunčanje. Jahta je opremljena i stabilizatorom protiv ljuljanja i dobrom klimatizacijom. Rafael 65 daje svom kapetanu mogućnost da se flaja kontroliše plovidbu i ima odličan pregled situacije na okolinu.
Model koji ćete sada vidjeti dobio je priznanje za najbolju flybridge jahtu iznad 80 stopa na sajmu nautike u Singapuru. Monte Carlo jaht svake godine obraduje nautičare nekom premijerom. Brodogradilište je i 2018. godinu započelo predstavljanje modela Monte Carlo 96. Ova jahta projektovana je prema najvišim standardima na tržištu. Dizajn je još jednom poveren renomiranom venecijanskom studiju Nuvolari Lenart. To je već 7. jahta na kojoj je radio ovaj tim. Ističe se svojim uglađenim linijama i visokim pramcem koji profilu broda daju savremen izgled. Upravo to je pečat kultnih Monte Carlo jahti. Napravljena u zlatnoj boji, odiše gracioznošću. Na trupu su smešteni autentični prozori, salonski prostori, krmeni kokpit i pramčani deo. Salon nudi široko otvoren prostor zahvaljujući bočnim prozorima od poda do plafona koji se lako otvaraju, uključujući i široki salonski ulaz iz krmenog kokpita. Monte Carlo 96 je jahta dugačka 30 metara, spremna je da svoje vlasnike odvede na prekookeansku plovidbu, a nudi izuzetno visok nivo bezbednosti. Sad ćemo vam pokazati. Velike staklene površine i visoki bokovi stranica, odnosno pune ograde na brodu, pokazaju pozitivnu sigurnosnu stranu ove jahte. Bočne stranice na Monte Carlo 96 su izuzetno visoke kao što vidite. To svakako pruža nadprosečni nivo bezbednosti prilikom hodanja po palubi. Savremenom zvučnom izolacijom kvalitetno je rešena buka unutar samog broda. Brodogradilište nudi i različite varijante uređenosti donje palube. Ovaj model posjeduje 4 kabine. Najluksuzniji je, kako i dolikuje, master deo. Kupatilo je u Onyx mermeru i skupocenim pločicama, opremljeno originalnom sanitarnom armaturom. Ovaj model iznenađuje ukupnim opcijama personalizacije za vlasnike, ali istovremeno nudi jedinstven pečat i detalje. Dizajneri Nuvolari Lenart su osmislili flybridge kao otvorenu površinu u kojoj se nalazi skoro sve što je potrebno za opuštanje pod vedrim nebom. Džakuzi, sunčališta, bife bar sa kuhinjom, separej, sofe i ostala oprema za prijatan ugođaj. Kompletna gornja paluba na flybridgeu pokrivena je hardtopom sa elektropokretnim platnenim krovom. U zavisnosti od izbora motora, Monte Carlo 96 sa ukupnom snagom od 4400 konja može da dostigne i brzinu od 27 čvorova. U brodogradilištu koje je tim nautike posetio su vrlo ponosni na konstantnu evoluciju Monte Carlo jahti. Pomoć na moru zahteva puno veština, pripreme i opreme uz ozbiljnu organizaciju. Kompanija Sea Help već dugi niz godina brine o sigurnosti na vodi. Više od 10 godina Sea Help uspešno pruža pomoć nautičarima na Jadranu u svim uslovima i meteorološkim situacijama. Ova evropska vodeća komercijalna služba odradila je uspešno više hiljada intervencija na moru u kojima joj je bio glavni zadatak pomoć jahtama pri određenim tehničkim problemima, otklanjanje manjih kvarova na plovilima, tegljenje i pružanje direktne pomoći u ekstremnim situacijama.
Obala je pokrivena dobro organizovanom mrežom Sea Help punktova koja po prvom pozivu stupa u pravovremenu akciju pomoći. Najviše problema ima sa otkazivanjem motora. Recimo, kad se motor pokvari, kad ostanu na moru, onda ne mogu ništa, onda normalno zovu nas. Ima i onih malo težih slučajeva, recimo nasukanja, koja su nevrema, ima i spašavanja, tako da zanimljiv posao je to. Sea Help koristi snažne rib čamce dužine od 10 metara, a svaki pogone po 2 Suzuki vanbrodska motora od po 300 konjskih snaga, sa kojima mogu da razviju brzinu od 48 čvorova i prevezu 24 putnika. Tokom plovidbe sa članovima tima Sea Help zanimalo nas je što ovi iskusni moreplovci savjetuju pre svake plovidbe i koliko su ljudi koji imaju dozvolu zapravo obučeni za plovidbu. Prije plovidbe normalno, pogotovo poslije zime, da se pregleda cjelokupni brod. Ako gorivo ostane preko zime u tankovima i ako se ne gleda i ne čisti, normalno bude i prljavštine svega, pa ako isplove vani, motor će stati sigurno. Tako da, i savjet isto da prije svake sezone da se napravi kompletan servis na motoru. Onda će biti sigurni. Dosta su obučeni, ali uvijek ima onih koji more shvaćaju olako. Koji misle da je to samo tako isploviti, ali to u većini slučajeva nije tako. U većini slučajeva kad se pokvari motor ili kad zapuše jak vjetar, onda više ne znaju di su, šta su, pa zovu pomoć. Za svoje humane radnje dobili su niz velikih priznanja, a posebno za podizanje svesti i sigurnosti nautičara tokom boravka na vodi. U 13 godina što sam u ovom poslu bilo je stvarno dosta teških situacija je bilo. Da. Mislim, bio sam nagrađen posebnom nagradom Plave ruce Vjesnika za višestruka spašavanja pri teškim uvjetima. Sea Help je veoma uspešno razvijena služba, velika podrška za razvoj nautičkog turizma svuda u Evropi. Pirelli je predstavio svoj novi rib čamac J33 koji služi kao tender isključivo na azimutovim jahtama. Flota ribova koje proizvodi kompanija Technorib nastavlja da raste. Ovo je prvi brendirani Pirelli na jet pogon proizveden ekskluzivno za podršku azimut jahti. Dugačak 3,3 metra, Pirelli J33 je namenjen za prevoz 4 osobe. Izgrađen je po najvišim standardima kvaliteta u različitim nijansama sive i bele boje. Kompletan njegov izgled čini ga sastavnim delom azimut jahti. Bogata standardna oprema pruža maksimum koju vlasnik može da dobije sa svojim tenderom. Zadržavajući poznate karakteristike prethodnih Pirelli čamaca i svojim prepoznatljivim stilom elegancije sa karakteristikama azimut jahti, Pirelli J33 savršeno odgovara i daje veliku podršku vlasniku. Lak za manevar, smešten u garaži, na platformi ili jednostavno privezan pored jahte, u svakom momentu možete da računate na njega. Ovaj model dostupan je na tržištu od proleća ove godine, a u planu je da se proizvodi u 2 varijante. Budite sa nama i sledećeg vikenda kako bi zajedno uživali u novim izazovima i avanturama. Vidimo se!